kumbalong menta fitip ke parti NPP. Ni napok tura ti madam akatha ila jobbe. Ni apsang ya kasal tarik. Bat ni net scam ba ti fight ba jong ko wan silong ro pen penjob yai madam ba in join lang yai madam akatha podali. Dai nam dai. Nin join lang armut ti MP ki jong ni hangtei hapo Lok Sabha. Bat dai tang kumta. Kung bagis pilay yaw ki ong tet ar telipin yo freeway. Ni don sai MP jong ka Raja Sabha na pa parti NPP. Laingut ki don na Delhi. Ban ya keren ya ki jingdon kam ya ki isu di jong. Bat dampat sekawai ke parti ke pemerintah. Kung bapi kini kipat ba kila keren. Haga jing sisya ke election MP kam na siyang shit hadok kani la dapikan mau. Handrai balai menta la dapipek ki kon samla ki jong pi ki ngat syo ya ki jing keren jong ki kini ki kipa ki jong ki. Menta te kila ong baik ba ni telakat balong ro uta u presiden jong ke BPP. Namar balai ula pen ya lambak layaki. Ula pen ya lambak layaki. Barok ki baik ba ni pisnya tho nga kapor banga job house nem arjar khat pra po jubai. Kabalong ka taon ka ba 90% tinong syong pidai ki bala nang rasta. Ngaye nga platform nga kenten ka banangkong nga keren ba pek ba. Pek lada pipen job yang nganam la ban kular ban ai kam sorka ya barok ikut job. Ngam la ban ai. Ngati ba tu ka por yo ki briu ki mong yang aro dan ki barang dan kam penjob yo tim la ai kam sorkar. Tambah ngat ngel tu ngadon ke moral responsibility. Ngan thot ya pi menta kum no ngan face ya pi hadin. Ngan face biadin pat tambah ngau si une orang ba ubalalong mentala license kum anale upatip saya kata takum ki sorve ba haka shisnem ar hajar hawa haneng kini ki pos sarkar kitaro including bat ki permanent bat ki contractual prapo hajar mut shisnem kibret sianau bin pa itu ki batam Hilatip lepatang mentah piong balai ni do kam namar balai ke reservation policy. Tapi sekarang tu lah dengan yo 6% ke reservation policy ro. Nila banyo kam sarkar baro. Nila banyo ngimla banyo. Tenaga kata daw nga apil ya kikne kikpa pilih ki jom. Siaw baban ni senang ya kikon. Ngating mentah kajing syong shit ki apsa ya kata kasbi ba uba arden unwan unlong chief minister ai kam sarkar ki baro ngating lada kata pat kamja kumno kan long ya ki kon samla ki jong ki badang long sensitive kajing murjing berkat ke badang long kumno nja ya ki kata ka por lada itip pat ba ngimla pat penurlong takum bertren uta presiden jong ke BPP. Tena kata daun lengba kene kerensan. Nga apil ya kilong kume kilong pa. Singaw papek ya kikon ki jong. What I like bakin sya ya lambak lah. But singaw si une orang ba wan sejantia. Wan sejantia wong sejantia te sutama ban job election. Namar kinong jantia ki babek pisah. Bat kebasiaw si shosho dang hagato gasngi hang tay hayaw thamai ki ong hadong mi sngi hajuai ndai tangkat ta ong ukot sniang penban yang iki nong dia wong ni ki sniang di bala pensum lade pensum pensle kuno pin lek thai biang se NPP kata ki kenten bau pendam kam handrai ngak keben pat ulet sajan tiaman ba ulet wong yang iki babek pisah tang bakat ba upoy kisay ay donation pinong jan tiayo nga tengadang mut na mga kanmao sa kato ka por ba ukrani gitu kikentin kibatyang bawang ko pa nga sipya ka jong ya pingan namay ka sipya ka jong pingan namsu ish kasing singaw bang kita kikentin nga tadang mut taray may orang baong bat ya kita kikentin jong
tang bahaka to ko por bawan halom snong ipen lang donation kumba arlak tengka une urang ba updiang tip ya kata arlak menta pi ya upai ba jong ko konsuensi jong pi bi ong ba ka tulot jong pi ndai ya upai ba